paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito yung kusina. Sardinas lang, ti mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marijuanang. Kasano mo nga, main? Nagmayat ti istoryan, may. Nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-iistoryan, ma. San pay? Ibaga mo na. Mabisina kong gay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan ti pag-iistoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-iistoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat na talaga ni Uncle ko ngayon tayong kagawat ko anang. Talagamot nga, men. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na dito barangay tayaw. Talaga, mate. Ne, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italang anadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya iti makunamit is istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Ay, anyangay ko matimakuna. Amin nakabarangayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibilibak iti dayta, Kapitan. Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Sika lang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Enteng kas Kapitan tayaw. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaun. Wen nga rod marituyang, may sakamat idikat amang konkontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadag iti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay sa akmet kadag iti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa bali mat ni kabadawng. Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanan nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marijuanang no dayjay tumula nga inteng ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw. Isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay saan ang entresado ang mga maw. Na, apay ngay? Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. Apay nga awan, kat amin kamay, bilib kami kunkwana. Si kalaang tisaan. Dadaulik to, tinagan na. Anya, ay nabadaw, awan lakdi ka pampanunutan. Waraw, ayun na ni Uncle Mau. Dito balay da. Apay aya. Aya ba man? Kit no dabas-basain na. Ordinan sa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibagam, asyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibagam, nga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalintang. Ay, saan mo adisturbuan ni Uncle mo? Tanay, madama nga agbasbasa. Uy nga raw. Saan na akayat ama disturbo no kasta nga agbasbasa? Ibagak kumakan kwa na nga ginumda ka no kinitata ba daong? Ay, apay, kwaraw. Ay, anyak tayo ibagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, Inteng. Ha? Ingkan, kwarog.
Ingkag pasadan, busy ni uncle mo. Ay, umayak, kwarog. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni pare Badang. Hey, mailiwakan ko anak eh. Ay, nangagmula nga ginom kayo, timakdar ka matinadagos. Kat, kasanunday tabas-basaan. Ay, ituloy ko ito madamdama. Na. Ay, nalalaingak nga agbasa no makasyatak. Kunak man no saan mo na kaya't nga ginumta, pare? Ay, nagkunamat adyak kaya ti aginom pare. Ay, kaya't ko basta sikat ti agawis. Ay, wala. Inuag kumpare ta. Ay, amok anasaya at kakumpare ka. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay, ada dito'y bulsa ka, pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay, nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay, pare, pudnaw, asi kakanuti kasisikatan na kapitan. Ay, naghunakan ka, siyakti kasisikatan. Isumay, tibagbagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo dahi ta karga ti basom nga anak, pare. Dapay! Ay, mabit lang, pare, taan na yun ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabartag, pare? Mala, inumom dahi tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka, pare. Sa bagay. Di nakboy-boyan. Kumpare ba da? Nabartag ka manon ba daw? Anya? Manon nga. Itak lang ang naginom No daman nabartag. Awan sa balay. No saan ani kumpare ng time. Binartik mo ni Kapitan? Kunak matangging ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mat asimmikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininom. Numaisbuan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tattaw. Nagloko kan? Dayta, ti sikat a kapitan. Artag, kunanton dagiti tattaw. Bumilibdan topay nga ta. Birbiro kak ni Uncle Kao, kagawad. Day, napanan na ngayon. Inawis ni tata ba nga ginumda? Aging gayt na, saan pa mo ta nagawad? Kano nakitak mo't alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyaw awan nan samutan ni Uncle Kao. Day, ay sos kwarog. Umasidig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umaydan samutan agkikil. Ay, wen, agawid akaw, nakabutbutang tilangada. Ay, apa nama? Ay, kwa, sir. Mangrika pa kon, narigatan. Mangtid ka man iti kwartam. Ha? Ada piso dito yung bulsak. Piso? Anan wag dito piso? Anayam ali magasot no ti mo kaya ti mablakayan. Ay, kagawad ko nang pautangan nakman pa iti magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pag-utagam kwarog. Angkyle. Abay, anta kwartam, sika alakay. Hoy. Naglastog kayo nga basak-basak dito barangay ko Mabanak. Ay, sos, laban nga taday tuyay. Sapay na baratang ni Angkyle. Kat, agreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Sakit din kar-karitin niya. Naglain ni Uncle Kao. Nagpigsa ti danog na. Sige, Angkyle. Danog kami danan. Adapi mixan ni Uncle lumaban iti nabartag. Kasla pelikula. Nagmayat abuyan ti panang danog na kadakwada. Kag, anya pa ingay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mo't aminin adya kompleto napasamak marituyag. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan. Awanan tuloy na? Inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kag, jay ngay maikatlo maray.
inan-ano ni Kapitan? Aywan anya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Nalipata maun kat sikat nakakita ako nam. Diyakon na siputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan at imaraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badong ko anabartag kano ni Kapitan? Kawan, ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplatin adagaws, iso nga inyawiden ani ko arawg. Ay, inak man istoryaan kin ni Badong kao da ito anapasama. Anya, ay saysayatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni Parinteng dagiti maton alalakay kat pirmi na barbartek. Kano'y sumot tinistorya ni Marikwanang di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban idinabartaw. Keno dandanin to paysan ang makatakdar idi pinanawak. Talaga binartag kaw iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano nga yan? Ay, katadada na si Mikat Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, oray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. Unayin. Amaw ka nalaing ni Uncle Mau. Iti dinanog na jay may sama taon. Amo ka din napasama, kwaraw. Inistoryan kanyak ni Nana Matuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay isaw. Ipasikat mo pa ilang mo ni Uncle Mau. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaing kagijayabanay. Tay bagam ngagpulutan kami iti kukod ti baka. Makaparayuma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayuma na. Hingga kayabanay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na. Asikaswam kit di dayta pa naglampasom. Ay, kwa. Busy ka mo't gaya, manggay. Ay, ibagam ka ni Tatap Abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kukod tinwang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni Antime. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga ti impasangom kanyak pare. Udno ako kukod dahi ta pare. Sana plastic. Ay, uwan nga rin. Ay, mabalin arogya kung ti agpulutan. Ay, kitune. Para mo ta talaga king ka dahi ta pare. Ay, mayat Ay, labnak at talaga niya pare. Numaibot na dahi ta kukod. Siguradaw nga agsakit ti tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Gungguna! Anya ti marig ng pare. Mayat. Kasi kan tumeng nga main. Mabain ka nga agpulutan iti kukod. Di inibus ko. Pati to lang kinaram ka mau pare. Ay, sayang mo. Ay, tangay napsugak. Ay, tumakdira kung taagawin akon. Ay, ininayad na pare. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Takabailak ti tumakder nga agmay sa paray. Anay ka. Apay, anaganday ka. Anay ka. Anet na sakit. Anay manay. Yun yan. Nagsakitan na ito'y tumang ko maray. Apay, anasakit. Ay, sa makapagnan nga agawid. Ay, nagsakit na talaga. Ay, sus. Ouch, anay. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay, habay ngay. Sika kumate agsakit iti sakan na. Tadadomitikinan mo ako ko diti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di uri aglagto-lagto akin at taray-tarayak no kayat mao. Ayos! Kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo din ti sakit na tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Isu akas ta? Tuyang! Lukatamo na tiri daw. Saan ka kading agungungat pare? Siya kung tagtuktaw. Tuyang! Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matindamagang pailang, Mike. Saan makapagnan ni pare badong? Iso nga intulod ko na? Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na.
Na yun na nagsakit na ito ya sa kanaya. Apay ngay asikamot tinagsakit ti sa ka na ba daw? Amwa. Pwede magam kanya ngay. Amo nga raw, tisungba niya. Kasano, kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kini kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nahajak sa mo ito maingato dagiti sakak to yang. Limtag damag. Awan na talaga. Diyak kapailan na pirjan tinagan ni kumpare nga inting tuyang. Ay nagkuna ngamin kan ka apirjam. Isula nga, hindi pag-iistoryanan. Kahit nasaya at gayam ti panunot kan aramid na. Saan akas kan ka? Apuro dakas, ki adda di ta panuno mo. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kini kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.